Purity Muchaire umakasi ne umirite kwariria niki anenkero tigiti baria augite kuringana na uthundhuria wa ndini inu niwe ena namba inene ya gwati mbaru na nikyo gitumi kiabe kubewa tigiti ino. Ndabwirire okairi ndina confidence tigiti ya kiama kiunda nkamiona na ndango ndo bumenyithia tigiti ya kiama kiunda inda amionera na marito ya kwiri atumirwo ya IBC kunjumo tuko amwa marito jara nominees bange bonde bakiama ntuntuko ni yari deadline ko tigiti ne tonyeri mantu ja mainge muno agotonyero ni opponent baba inge na kinyane na bange baba inge muno kuhakikisha ntiro na tigiti akinde na kumenyithia antu wendi bwantu tebu murungu wendi murungu imwanya utotije kiama kina ambumeni akyo supporters bakwa barabe baba inge muno bamwe batari bakumenya ne ata gwetere twarura ndwa muno ndo ya siasa na tomba gutoria na tigiti nande yayundi ukageta muntu umara na ala akiboire yanwa winyo ana ntinayo unte and ntena ndungiwo no ntundi murombyo kura no monka ndungame ko woni ndungame na kiama kayundi mwitire ngugi na ndombe kura na kiama kayundi kiama ya conductor nomination chamber na conduct nomination chamber gwatwikire nomination yuite tauri bati gwita no ntuni chiari na mawamba ja mainge kunde nejo te uni kiama nte andi kiama na ko nomination yele chamber chiombere gutewa na bara ba certificate ya chamber bonde velo certificate ni te inontu ntukwingene ya gazete ro ya kuthithia kithurano ko kithurano ke biere kitathithikire nontu igiatonyerero muno na pius bara aringithia kura boga bateta kuringithia kura batiri mbeca ciao ko kithurano kiaremere na katiba ya kiama yuga atiri igitara nomination antu no betende bene bakaringira kura bojaire antu no bakarende bakarania kethe ibaire ka batatu baka taro bakarikire kibricia bagetika bakinyukanira omwaga ageta boja thatu burabia mabibi inge bitumirite kiama inya kya Jubilee kiama kya ODM niko thithia reta scientific research iko thithwa yankwene yogira mpinzani okwa na 1% ani yoga ndina 36%. Kwa kiama gya karante kiuga mtu kuonekana ki research na 36% no na haki ya kwewa certificate ko ni ugwa karikire. Akarimantura ya Rura Mariani Ward County ni Tharaka Nithi ni makuria thirikari yethungire na kumagwate kurua na nchobi ndegani ni watho iria ingibite muno ntere ino mariuga urugi na unyui wa nchobi ino wontuko kunu mongerekete na nkijaya kugwithia kithomo no ntushikiragia ciarega iguta cukuru na nkijaya cingi kugwatwo kia binyane arebi nkuruki ona wamba uri na bomu no ntu engi maria makwithio makia maria ni kenda magura nchobi na into inukana na mbesa inu Samuel Gaishima na gutariria. Babana kariban terecherura wadi ya Mariani barabara na muthuro umunene nuntubo wingebo biashara ya nchobi ndege iwatho nterinu. Bariuga amuna kwigwa wa bamwe bagono aboba kurugana kwendia nchobi no ni bainyangiritie muturire bo amuna anabago. Kira gitumite tuigwa tucokete thuba muno ni urugi wa nchobi weguchaga uri wa kiwango kieguru muno itulani iri yetu acwa twana twetu tutithomaga wega na anene metu ni marekererie nchobi yatuika tayo cash kirobu ya itula riri kumania na nchobi eno makarika magwinyangia imongerekete anene katikati kago ani untuni kwigwa ni ukinogia muno nuntu utiwira ungu nkirutikana migunda ani guti muntu kauta no awiro kwithia kauku ni gachirwe nuntu bwa kiugo nchobi otirithia nguku utiketha tuthoroko twaku iga nyomba otirithia mbuku nuntu ambi kiugo nchobi nuntu leo tebo uria ni agachia kunywa agachira kauku karia ugecha muchi ugolete twe fisi ya 200 ugiuthi wambate kauku kethira gutiko ciana imingi cia iretu ni ciagire twana
nontu namo mathi makundaga chobi makionana na muntu akigia na kana koguo na kithomo gigicoka thuba mauntu monthe tugicoka thuba. Ende barimeneria machibo na anini bago bakiugaga ibo bakwata mbaru orugi na wendia bobo bwa Nchobi ndege iwatho na thirikari itithikagiria no nontu tutulite tumeri toboro wa Nchobi makathi makabirirwa kanyamu kanini makauga wegura ruga mitungi 3 ongerera mitungi ingĩ 2 ikinye 5. Bariuria thirikari ithungire untu bobo kenda ntura yago itiga kuthangikwa Nchobi ino tutethererie magwatane na nkinya assistant chief na chibo na wanda administrator monthe ni kenda matutetherie iturani iri tununtu mekarita kama tutiganirie kana mona gataka gukuruthwa mauntu maria makumakenia moene. Ni nkuria thirikari inkipoteka bunkiumba bunthe ithumbe gututethereria anene magatutethia boro wa Nchobi kathirathira no atukene. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishma. Kanitha cia ndini ya Korino kuma Nteresia Kirimara ni ciugite makugwata mbaru kiama kia Jubilee kire ithurano ici cite kuringana na monete matunda ma thirikari ya Jubilee na riu makabangania maromba ma thiri tuthengerete kithurano gi kinene ritamwaniki enacio. Atongoria a makanitha ngurani ma Akorino thiini wa Mount Kenya East ni mararugama na kiama kia Jubilee vamwe na muthamaki wa bururi ni wa Uhuru wa Kenyatta na ikinyo riria rionthe ria giuteti agoca thiini wa kithurano kinene kia mweri wa kanana ni magukorwa makigwata mbaru ateti aria onthe mararugama na kiama kia Jubilee thiini wa kaunti ya Embu matongoretwe ni uria urenda giti kia governor niwe Emilio Kathuri. Ni twagia na kiriko gia kuga ati undu guothe president wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta agatwira tuthie kuniko tugakora tukithie ni tugu support kiama kia thirikari na ni tukurugama na kiama kia thirikari kuma ivinda ririri ni twagia na maundu maria twetikaniria na tuona ati kiama kiu ni gietikania na maundu maria Akorino ma Embu County magukorwa manyitanite nakio na kindu gitagwa MOU ya gwitikania na mweshimiwa Emilio Kathuri uria ukite kwaga governor ni twetikania na twandikanira nake ati muthenyari wa umuthi Akorino ni makona nafasi thiini wa thirikari ya Embu County. Marauga ati ni makoretwo magitikaniria na utongori wa kiama kia Jubilee bali miaka 10 mivituku na no akio makuthie na mbere kurugama nakio. Twini tuonete uvoro wa utongoria uria wikuo na aria onthe marenda iti no tuona twini tuvete gukora twi thirikari-ri tuvete gukora twi thirikari na tutikwenda kuma thirikari-ri na tugisapotaga Uhuru Kenyatta Muigai tondu tukoretwe nake riu miaka 10 twamuthura twamucokia ringi na no akio turagwana kinyagia thaino twe no aturamwenda Embu County auke na nigetha bara batigarite kana mathina meto tumwira turenda atia na atia na baria maravaririria kigongona gia kuvoera bururi mweri wa gatandatu makiria ni undu wa kithurano kina thayu na urumwe. Mavinda maria mengi muno indi yonthe kuri kugia na kithurano ni kugicaga na mbara na maundu mengi muno na thwe tutikwenda kuigua kuri nthakame itikite kona iria kana iria ingi wana korwa kithomo gietu tugakorwa turi thiini wa Embu County tugakorwa tukivoera Embu County iri yetu tuvoere county iria ciingi turigicirie na tuvoere Kenya iri yonthe gutikagie kundu kungite kambara ni tondu andu aria mateganagira ni kuona ni mavotwa makiambiriria kuruturura mbara tutikwenda ngoma ya muthemba ucio ikarauka wana baria banini. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tukithi na mbere ya kari bamwe na aringi biashara thokoni ya Marimanti no mathite na mbere gutetanikira makuga ni ruko thokoni na nkinyagia wagia barunji. Riu ni makuromba governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kumegwira kiao Polo Kabithi na gutubacio ikibinya. Akari amwe na aringi biashara thokoni ya Marimanti araba kerebo gite thoko eno mweri no 5 thoko eno taringithwa na kijiati mojo everywhere I need nyomba cio ndoka di corridoni tanio persona ndogamete plot cia Marimanti ndio roka mono lakini barabara ni to kuthongera kinya corridoni kuma temate yawe kanso ya siata oni na thoko tendi tutiona gukinya bwa mbere unalire kwina mwindu ona riria gwatuka gutieta
ciithairwo ci thokoni thoko ete ciatagwa tendi gukura tutura mariani na tutie bioro naona ruji thokoni ya Marimanti tutire tio tuturaga mathinani turenderea na uteta tukiugaga itwakirwe bioro kana twakirwe no thoko tukorogerwe no nthiguru tutige ukara mariani ikuremete no ndi ukaraitha thoko enu yonthe bure kari antu aria ukuoneka gwi kutheru tiga street yenu ina rami ikurukaga na ngari yake ende tubarabara twatigati Marimanti ino tumwi ni thakani turi wakuru thina jingi thokoni ni gwagia bwaruji amwe na matama kubamurikagiro tugo kunywa tari gukura kadita yeire uiro kuingwa tutiona rwiro kunywa thokoni antu babwiri gukara muntu akigura ndigo akathamba thambia tunda ria agura utie roji itu koromba thirika itwerwe tugekirwa roji itwerwe tugekirwa roji na ndatwirwa ntugwera rwiro ka wikirwa ndetere ntugu ithatu ntona luko mwindu street thano tukwaria thaino ete street light no ndo imwindu motheri tukuruka na mwindu no kenda gukinya njoka no kinya njoka onto bora botemete buga bobatire ogoti mwankarira bakaingirwa mathina ma kanju nirari gutiga guciata yatoka guciata tiata tuthe twambere ende batiaciata guciata kurengaririkirwa matethi guturwa ende nani ndagwa tatia njoke muthomu njuke utie muntu ataruma gwa mothikiria migwa nthunu iragwira wanga gwa ruthanga gwa kara wathunguthira gwathicuka no ricuka Marimanti omene tabawene kathwana Marimanti omene tabawene gatunga Marimanti omene tabawene kathanga chini kana wene chauri kwoguo tire ori uraga gututethio kiendaga nwango takwenda ende no tututhiete gukuthura turuga tugakuthura twicinikanaga wa tutinuraga kenda tukuthura kuma kuthungira aki twachokie twana twekia marwa tutigo kurwa Kiremantigwa ende na ya turuthe kana ya thungire thokoni wewe ngwana tume muntu ake uretigitie muno aya thungire thokoni enu ano kweri ugo no rongo tukurongo akaitu kana no matukwarie no ntutegoro gukura iyo bieto biagirerwo yeteke ekuri barira ku babera ntwana tonini muntu auragi mwana nkothara kana ni irio nkothara iyo biokire na kuimba biuma miugi no ntubambura bwa twiketa murocho ng'ombe kwogu tigo Marimanti turi na tutikuromba na kijeto twakiro thoko tababangi kendabo ekumikire gavana wa Onesmus Muthomo Njuki government oje rwa baturie batwikire wiba kwena turuta wera bwega na kare kwena arrangement kinya ya wera turere essence urare essence we mateni tamama twechwimbio korero kaga kinya ndukani ciongwa iro koro theri ninkoromba tafadhali antoba Marimanti town bakwinyeruo mono na tuyotierende kuga sorry mwanka turutiro gwera tukwenda tio tutianto bathuku na twarutiro gweretu tukarere essence tweteganiretie nonto gweretu kubua bioro kera kireandire barabarani utikorokero kinyanto baba kauri kioro gikitumaga gitieroji agia furachi matangi maturekangire atagone ndi ukathungira ku kinyagwo waigwa wisori ende to street yo tutu nthe itukuromba thirikari etwigirwe kiao ione ya turi wananchi bakenya batwakire thoko wega na street inu tubabara otu turugorwe twarugorwa na bioro twakirwe tukona ya twi wananchi ba Kenya na bikithambagua na tukauga ibwega tugacokagia nkatho ki thirikari Muthomi Njuki gankwire itwakuringire kura na twakuringire tukwendete lakini wewe utikutwenda tatwira wewe utikutwenda tuthibungi tikwako nyamwe temwe itukwendete lakini watu thura na tu tugakuthura thoko ya Marimanti na kuona na street ni na tukomana na njoko tugu Reportera wa TV kumantere Tharaka Betwa Paul Ogwakabithe Tetoni chingi MC wa Egoji West Membiuki na ugete thirikari irekathurwa ni baterie kuongira mbia cia makaunti kuma gicunji gia 15 kiregana kuthi gicunji kia 35 kiri igana arite miario ino kibesa na iratu kiri arutwa maria matikwibota maria magwatire alama 330 kiri KCP Mutugikare enachio
iri njira ya gukiria kithomo ntere ciego STMCM Mbyuki ntukuya narwo nethirite kiguna rito 53 baria berigiri gwita secondary na bagwete max 330 kuma wandine yawe na akiaria no rite arito baba kuthoma bati no gwa bati gutega nja ciao na aria baumite kuga nkera na beto twina lot of opinion na tuge bweta na uchukuru bwetete form 1 turi bwendera buthome bwega no ntoke ya kugwata maxima kana jatha tugwitia is like a sure bet ogwe ni product ya university kwa utoto expect any of you and drop out of school no to community to is very supportive any challenge ere tumagira na itogwitikia anabeto baba baleaja kutoka and drop from school bakathoma OMM nonekeni akithukira mubunge wekuru Kawira Mwangaza uria kuragite kiongavana Jamiru MM akiugarira mwingi ana bakayo ambassador ya 50 untu bude ugite ni urongo butheri no inde akiuga ne bagusukuma thirikari nene kuongera kigina kia matura kuma gicunje gia 15 gwita 35 kuma kirigana na unio mbeca cia ambassador kongerwa kule na propaganda ile yokoro kuga ngakaeja gana 50,000 embasari na ciari renda kubwere raja kanda munazi boguno orongo gutiombeka no ntokere kwege ntogeta kwa budget allocation na kwena ceilings kwena mbesa cia development na cia recurrent kogo to bumba kwa area no kaba 50,000 na control on budget atetikiria recurrent supersindi kana obasindi mbesa cia development boguno orongo mbete jiamba sare ikaliminio kiwango kiu ende nitukoromba no ntotwe na push ya koromba mbete chiongerwa from the national treasury from 15% chieja 35% ya national revenue mbete ile ikeja kueja you be assured that anabeto bakongerwa nkima ngiyamba sare nikenda baumba kuthoma batena stress muthia buruni barombete arito barabara nyuma wandine ugwita na mbere kuthoma bainyiritie nya kuona bubuye agatonenkera iratu unto kainge nijwetha jwe kinya muriko jo munene kire aciari ndenda kwira baube nyuma au you work hard taino kuigwa turirwa tu around 50 we have been dropping bale 160 50 leo to expect next year but baba ingenge this time at least ne dropeta kidogo but ingeja kuteka over the mean still mean yetu ere igoro nontu ana baba inge ibaumbire kugwata maxima kana jatha tugwitia kumego West gicigo mbunge ya Southiment ngiripotera nteto cewero rea kwaditwa ni Mutugi Kare au nibo tukurekeria nteto cia weru tha imwe ni wega nontu akona kanya na kurumira nteto cietu nteto cingi na cia Kinyatha 3:30 utikathino akono ntonyumenda kinga itikurasha ni mubango wa Gikaro na county betagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tuko monde ni Purity